بلی بینرین هجا وکه ما دستپیکی دجا آنی زمان کو جه پنج جوتمه هیوه دولت ترکیه قرکر ایریشن خوین به آوه که خوفانه ایریشن خوین به آوه که پیک آنینا آرمانجن خوین قرکنیش بو کمکوژیه دایا دستپیکر او وان ایریشن خوشی بالفرین بچک بکارتینه بیکو فرق جداهیه بیخه هما بیشه با آوه که کتوبر دایا پیشی خواه که دبینه لیدخه او به تایبتیش ده آلیه بنسازیه لحریم ده زراره که مزن ل روشا شینین لحریم ده که او ده آلیه وان زیانان ده جمعی حول بدن ده وی ساعت ده به دانیان بوه بینرین هجاره پار و بکن شخوات کلداری ویه که میوانه که می تایبت جوی هبه و امی ویجاری با آوه که راست آگاهین هری داویه جی بوه بینرین هجاره پار و بکن لی از دسپی که دخوازم جپینجی جوتمه هیوه ایریشه که بچه آوه پیک هاتیه لکو داری ایریشه که هری دجوار هاتیه کرن جی لسر لگوری نقشه ارتنگاریا روجاوی کردستان با روشتات سوریه جی بوه بینرین هجاره پار و بکن جدیری که بگیره حتی تربسپیل قامشلو عمودی حسکی هر وها کامپا کوچبران یا عین ایسا لعالیه کدن کوبانی و شهبای همه بشه لسر خطا سرانسر یا لباکور و روشتات سوریه اف ایریشن قرکر ین داگرکریا دولتا ترکیه لسر هرمی بیکتن ده انجام وان ایریشن قرکرنا داگرکریا دولتا ترکیه ده جیم هری داویه حتی راگاندن کو بقاسیم 15 شهید هنه 8 جوان سیویل 6 اندامین آسایشی و یک جی شروانی هزا سوریا دموکراتیک قصد یکوش خواه ایرو جیم اما بشه جاره کدن از دقارم بیشم لباجاری کوبانی لحسکی لقامشتو لتربس پیه اف جانگورین آزادی جعالی به هزاران و به پیامک خورد یا برخودانی لدجیوی داگرکریا دولتا ترکیه هاتن اوغر کرن لجاره کدن امورین لسر روشا بیگ آنیا آرمانجین قرکرنین داگرکریا دولتا ترکیه لسر وان هریمان او انجامین کو وی قرکرنی بخوره جی دایی آوا کرن بلی بینرین هجا د آرمانج سرکه یا وی جاریا قرکرنا داگرکریا دولتا ترکیه ده دیگبرنا بنسازی انگوان بیجین جبو گوهرتنا دموگرافیا لحرمین باکور و روشتات سوریه هلوشاندن بنسازیا حرمی پیوستین ویه ده پار جاره کدن ده 20 مجداری ده بود هاتنا به نزبونا دمسالا زوستانی را جاره کدن ایریشی ناوندین انرژی ین سوتمنیه کره بو لی وی جاره با اوه که کتو بر همودایه لپیشا خواه هم الکتریکه بگیره جه سوتمنیه بگیره جه غازی بگیره لعالیه کدن جه هریمین پاراستنه و جه کامپین کوچبران جی وی داگرکریا دولتا ترکیه قرکر دایه پیشیا خواه بلی پترول، الکتریک، آف، تندرستی، پشهسازی، پرورده یک جه آرمان جن سرکه ین وی جاری کو دولتا ترکیه قرکر ده پنج جوتمه حتی روژایی رو حتی دوان کلیان ده جین کریه آرمان جاخواه یا ایریشان ده آرمان کرنا وان ده 12 جهیم پترول ین لحرمین منهاج وره ناوی وان ریس کرنه هاتنا آرمان کرن هر وها 7 ستاسیونین الکتریکه بونه آرمان جا ایریشن قرکرنه ین داگرکریا دولتا ترکیه 2 ستاسیونین آوی نخوشخانه کارگه لعالیه کدن ده مکان درباسی ویه که دبین که گلو اف هناوندین هاتنه آرمانچ کرن باندوره که بچه آوی لسر نشتجین حرمه دیگه او جی دانیان ده با آوی که اشکره خویا دیگه بقاسی 4 میلیون و 200 هزار کس جی وان ایریشان جی به آرمانچ کرنا بناسازین 12 جهیم پترولی جی ستاسیونین الکتریکی جی آوی جی یه نخوشخانه جی کارگاهان باندور بونه لعالیه کدن جه استاسیونین الکتریکی تنی بقاسی میلیونک و 200 هزار کس ایدی مقدور بونه شخوا مگو توی میوانه که می تایبت لسرویه که هیا اف دانین تکلداری ویه که گلو الکتریکا هری زیده قد بوی باندور لچی جان باجاری دیگه چاره سریا ویه که چیه زیانا کوپیک هاتیه چیه جی امی بدانه و با آگاهیان بوه بینرین هجاره پار و بکن لعالیه کدن استاسیون آوی کوین هاتنه آرمانچ کرن به قاسم 681 هزاری بویا کس جی باندور بونه و اف کسانه ایدی جنها او پیده با آوه که راست و جویه که جی باندور ببین لعالیه کدن به آرمانچ کرنا دو نخوشخانه ین لحرمه ده باندور لده هزار کسین کو جبو تندرستی خواه سرلیدانا وان نخوشخانه هن دکر باندور دبن ده آرمانچ کرنا کارگاهان ده جی بقاسی 386 هم کارکر و هم جی کارساز جی باندور بونه هر وها بقاسم جبر
êrişên ku pêk hate êdîn ham di saziyên perwerdê de jî rawestandinek pêk hatiye bi qasî 910,000 kes ji vê yekê bandor bûye. Em vê carê derbas bibin gelo ev daliye elektrîkê de li kîjan bajarî çi qasî bandor bûye jî bi bînerên hêjara birya daneyan parve bikin. Ew jî em ji du bajarên sereke dest pê bikin ku me got ji ber îro bernameya me taybet têkildarî ziyana ku duwarê elektrîkê de pêk hatî û bandora wê em ê bi bînerên hêjara parve bikin. Li Hesekê me got bendava Rojava yek ji armancên sereke yên êrişa qirkeriya dagirkeriya dewleta Tirkiye bû ku ev bendav elektrîka ku di helberan bi qasî 200,000 kesî ji bo 200,000 kesî bû û ziyana ku niha li vê bendavê pêk hatiye bi qasî 1 milyon dolar. Li Amûdê de me ku em temaşe dikin, li Amûdê jî navenda veguhestinê hatibû armançkirin ji aliyê dewleta Tirkiya qirker ve 100,000 kes ji elektrîka li wir Sûdê werdigirt lê di encama van êrişên qirkeriya dagirkeriya dewleta Tirkiye ku li ser navenda veguhestinê pêk hatî de bi qasî milyonek û 500,000 dolar ziyan li van navendê jî bûye. Em derbasî bajarên din bibin di bajarên din de yên ku bûne armanca êrişê jî di aliyê elektrîkê de bandoreke neynî û bandoreke pir giran li ser herêmê bike çêbûye. Ew jî Qamişlo jî navenda veguhestinê ya elektrîkê bo armanca êrişan ku ev navend elektrîk dida bi qasî 250,000 nişteciyên bajarê Qamişlo ziyana ku li vê navendê pêk hatiye bi qasî 3 milyon dolar. Li Tirbespiyê jî di armançkirina van navendên veguhestinê de bi qasî 75,000 kes niha ji elektrîkê bandor bûne, elektrîka wan qut bûye û ziyana ku li vê navendê jî pêk hatiye bi qasî milyonek û 500,000 dolar û herî dawiye jî di Remêlana em bidên Remêlan jî ziyaneke pir zêde em guhem bêjin ziyana herî mezin ya madiya ku di van êrişan de pêk hatî ew jî li Remêlan bû navenda veguhestiniya elektrîka li Remêlanê jî bo armanca êrişên qirkirinê di encama van êrişan de bi qasî 1200 metre kabloya elektrîkê jî qut bûye. Stasyonên gazî û petrolê ziyaneke zêde ji van êrişan dîte ziyana ku pêk hatiye bi qasî 25 milyon dolar. Ev jî rewşa herî berbiçav ya van êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser herêmê dida pêk anîn.